Allahu Rabbi Tuhan kita Nabi Muhammad penghulu kita wahai sahabat tolan saudara assalamualaikum ya ikhwani. Ayo dengar kiasan kepada mandiri kulu nafsin saikatul mauti. Tiap-tiap nan bernyawa merasa sakitnya mati indahlah dape dibanding lain. Eloh kini bakiro-kiro hari kiamat apabila tiba zaman berubah dari nan biasa. Matahari terabi pada matinya mangkolai turun anginan tangkas. Kayu-kayu ana saumpama kape di pusing angin tarabangkate sawakatu itu dajal lalape kamanayo insan bagi gage. Alam lakalam nyawana lare indala dape maimbo mandela mulai alam parang bajompa. Ayo bumi naleba binyo pijama kayo marina nyo nanti dah. Baitul Muqaddis pulau sawatu ada jal tadape lalu kasih tua dosa babanya mangku begitu malaikat mambe beribu-ribu itu tandonyo kiamat berdiri ale mulai langguru mati tobainan indah diterima lagi. Elo lah tobat di zaman bakini nak jangan menyesal kemudian hari bagi.